Tuni Kuki News in Vezose na bon chaven lem nevin Tuni 28 June 2026 ahita in Tunin Jong ho Christine te adinga chu pathin ni ahi in ho in ki khoma pathin ho kiti hi ho Christine te adinga Tuni Sunday ni khela hi pathin ni khela hi ni Lopi ahi lawaile ho Christine te adinga hi chito banga ni kho poimo ho hi umbi se lawahi in Christine te adinga Sunday ni kho kiti hi ni poimo pen ahi lo la pathin ho ni ti a jong ki he pathin ni ti a kimin vo ahin la igam sung inam sung boy je in Saikul hang gam kai sunga kuki CHATEN Tuni Chun ki zot na khat ananei win igam inamin Tuni chan gea ingai chat peno ahi la waile Tuni chan gea demand iha ball peno ahin la really inei win demand e ball win azat e ball win ahin la Tuni chan gea 2023 a patna boina ina to win government henga ki phinna inei win ahin la kuki CHATEN ingai chat idei chat pen chu sei lovin azat thu zat chom ho in Lhangsap movin meitein ei eng bole tangkhulin ei eng bole ahi lo le ni le cha kha satawi ni chito banga mi ki thatni ni chito banga mi ki society ki Lhangsap ma ahi wanga a solution pen a poimo pen ingai chat pen chu an ki Lhangsap ji lo hi in ahin la Tuni a chu Saikul hang gam kai sunga kuki CHATEN phai cham sunga meitei ho gam sunga chamna nai lova meitei ho resettlement bol sa ding nampu a dolai thabi a meitei JENG ho anazam do ho tu a hi hung nung chen sa na dinga government in to gon anei pa hi daudalin kagam sung kanam sung wa meitein resettlement bol thei ponte ke ho kuki chate jong gen thei ha sa tampi ka umovin relief kema tampi ka umovin ahin la Tuni chan gea government in hichi ho resettlement engai to pi lova in kha cha jong ei sa pi lova Tuni a meitei ho resettlement bol na dinga in le lo ki sa pi a nampu a hi chalai gam sunga hin nung chen lu sa ding ki ti hi gal athip sa mei ti kong kit dinga government ki gong a hi ji chun ke hon hi hi pom thei po wingi resettlement a dinga hi le amasan kathum kangai ho apio han lang chamna phot han lang hi chi ting la chun a chen no mo le cheng han agam sunguwa ki chen han ke ho jong ka gam sunguwa ki chen no wingi ti a chu Lhangsap na ho jong ananei win kuki CHATEN tu le tu a kangai chat pen ho chu KUKILAND a hitai kuki CHATEN KUKILAND ka nei lo vai le ke ho dinga ki hin so na ding poi we want KUKILAND ti a hi anal Lhangsap movin lamlen zot na ho jong ananei win a zatela mi pi atam thei pen a hung ki zot no win hi ta chu pan ahin la ve ti jong hi mo ahin Saikul hang gam kai sunga lam kai ho a hi win nga hi lawa hi le Tuni apan la ho zo se nampin ahung ki thang at PVT zong hi nampi thalenga hin phon do hin tin Tuni a pu hezang misau in alam kaya mi pin ingai chat idei chat penu adang hi poi Tuni ai hon azat isamovin hi chi ho chu e inam pin angai chat pen a hi pon Tuni a kuki CHATEN ingai chat penu chu KUKILAND inei lo zewa nampi hlasam ahi hizi chun eho amasape na hi chito bang isap dewa hi ti a chu anasap mo wa we want KUKILAND ti a ana Lhangsap movin lamlen zo na ho jong ana navy ti hi mu ahin hi chi chung chang ho mi pin he thim na divin aban bana hin sei hitin chule tu a jong hi meitei ho hin nasata a kuki CHATEN
gam sunga a in alo adal ha ho hi chi ho nung lo na dinga hi government na sata in pressure a bolvin alang khat langa tanghul ho le milong ho ki thu khoma kuki cha te ne le cha hung lut na ding ho zong hi na sata in a tingovin ngeta chu blockade a bolvin gari ho hi alin aneu lovin checkpoint a simovin hi ta chu check a bolvin kuki cha te dinga thil le lo ki pu mong chu po lut sa lova lampia he ating denovin nepali ho a hivin a hi lo le pangal ho ki mangcha a igam sung inam sunga ni le cha hin polut go ho jing jong hi a phal povin lampia loi hlavin hi ta chu ki chep na changa nei vi ti jong hi mu a hin alang khana mei te hon hi chi khamen lok langa chen lut ding to gon anei chi vin UNLF ho KM ho jong government to ke ho to na dung zuya chu hin do ding ti a to gon ananei pau jong hi mei te no pi ho hin ke hon hi chi pom thei po winge hi chi to bang to gon dinga hile kuki thing noi kem ho sumang phot novin lang su abrogate ball phot novin lang su SO sign ke ball pa sumang phot novin lang hi chi ting le chun a kem ho kilado ding hi ti a jong hi anal hang sap mo ve ti ho jong hi mu a hi in phamo ki sign email ma ho a hi lo le ikilang pi ho hin thil khat hi a ball wa hi la main point chat na hi lut no a hin tu ni a e ho kuki cha te 2023 a patna boina hin to ta win rally vel izanam khat ichi ta win mi pin lamzo nai ne win sit in protest in ei ta win tu ni chan ge ya kuki cha ten KUKILAND kanei lo a ho tai ti a separate administration hin thu mova hi chiwa kuki cha ten atuma ki vai po na gam khat ki vai hop na khat ni pi win ti a I thum pe no sam ngam lo hila hi chi Lhangsap ngam lo wa na I to pau hi phamo ki sa in 2023 la ya in ki boy wa chu mun tina hi inam sunga khangdong phabe pi hin igam inam gen thei ha sat na po na zala chu spray ho mangcha hi lamlen pangdunga KUKILAND anaji uchu tu ni a hi email ma ho in jong kuki cha ten ipi athu moham ti chu hi chu a ko na chu neu cha ahin het no hin ahin la rally ichi wa sit in protest e bol ting ole hi chi ke hon tu ni a kuki cha ten KUKILAND ka dei ve ti pen hi ki Lhangsap na momong ana khazi lo hi in ahin la tu ni pa chat ta in pu he jang lam kai na lam len an zot na wa chu ama ho hin kuki cha ten ka ki hin so na ding ovin KUKILAND ka dei ve ti a an Lhangsap mo ve ti ho jong mu a hin ke pa pi le ti su avela iga phon a hin a hi le tu nin ZSF hon thu phone ahin bol khat no ga velo hani chi public notice ahin to 26 ni a chana bol a hi tai na hin la na ki seiman lo je a chu tu ni a hin sei wa hi in hichiwa zomi student federation hon public notice ahin bol chu hi le gamle nam boi ji a koi tabang schedule tribe sunga metric ahi lawai le post metric bol hon jong scholarship mulawa hichi scholarship 2000 academic year 2023 apana 24 apana 25 ho koi tabang scholarship mulawa a bank account to killing thailo ahi lawai le other card to killing lo je a scholarship amu ding dol anamulo hon ahi theya hi lehi chi number ki pi a hi contact na hin bol theu a hi ti hi ain phong win ki pa le jengin hi chi to bang hi student lam kai ho na to ding dol khat a hi in inam sung igam sung boy je a lekha sim kidal ha theilo a hi in hi chi lekha isim na ho wa chong hi koi tabang scholarship
government a ko na asumuding ho muthei lova a hi lo lagen thei ha satna to hon hi chi number a contact i bol lova ama ho to hin ki ho chit na inei thei hi ti pa chu ama ho public notice a hin bol dung chui wa phone ga phone lat kit wa hi in nga ban le zan hi news a jong chui na sei ta vin zan hi video a jong chui na sei ta vin KKL ho lam kai ho kilhen do na no ummi ti chu ina phone a hi in hi china chunga chu tu a hi lam kai tha hon kipa thu phone na a hin bol lovin nga chi sa 27 June 2026 ni ho a KIC muna KKL General Headquarter 2026 apana 2029 sunga lam kai ding boina umlo hela pathin hinga ina thum bangwin pathin phatsa na jalin boina umlo hela lolhing ta anakilhen theije in kipa thu kahin phongovi ti jong hi ain phongovin chule hi chi election na panhin la alol hin sa ho KKL advisor hi in KKL General Headquarter member ho hi win KKL block tina district tina member ho hi win chule inam sunga CSO lam kai ho hi win hi chi chung changa panhin la ho zo si nang ho pan la na zala lo thin na tuni KKL lam kai ho phatata ki hleng do theya ze in na chung chi win ki pa thu ka hin phong vi ti jong KKL lam kai tha hwan jong hi chi election na chung changa panhin la ho zo si chunga pathin minin kipa thu ahin phone ho jong mo ahi ti chu iga phone do wa hi in aban le KZC hon mamasa press statement anabol press meet anabol na wa nga thu seina ananeyu chairman pan thu anaphone na Kacha Naga ti thu chang anaman na Kacha Naga hon ama na chung changa hi tua hi KZC hon jong press release khat ahin bol ki novin hi chi hi ke hon community khat noisi na Kacha Naga ti thu chang kamanu hi pon hi chi hi masanga scheduled tribe scheduled caste anakil hen laya Indian government dan dungzuya 1956 dan dungzuya chu hi chi ek ho hi ana sa scheduled tribe le scheduled caste tribe list ho anaki min anaki list na tilhen anaki min vo na number 9 na Kacha Naga ti anaki ji chu tu ni KZC in zong hi chi tribe min mangcha chu anaki sei hi bovin koi macha community su nim na ahi lo le noisi na ki sei ahi poi ti jong hi su then na ho jong phateta in KZC hon ahin hil chi no ve ti jong hi mo ahi in masanga patna Manipur gam kai sunga cheng kiloi khom ho hi Kacha Naga ti hi anakimin vo ahi ji chun hi chi ki Kacha Naga ki ti hi kei hon kaman cha wa hi in koi macha community ahi lo la koi ma noisi na Kacha Naga ti kimang chum jong ahi poi ti chu KZC hon jong su then na ahin bol kit ve ti chu mu ahin zan ha jong in a seven hi chi topic hi KSO General Headquarter lam kai na jong hi tu le tu hi project jinga hi chi project nga jong hi super 60 ti hi chapang ho lo hin theina ding le igam sung inam sunga igen thei ha sat na ho doctor i ha sap na ho nurse i ha sap na ho wa hi inam sunga simlai chapang ho hi phateta kison henlang ngama hoin igam inama dinga phateta lekha simu henlang aban le igam inam sunga tu dammo veisit uma akitong kha ting jong le a zen thei koima lo na ho po nat na jala hi chi super 60 ti KS on to gon ananei na chunga hi sponsor tampi jong anaki hol kit na hi in koi tabang hi chiwa igam inam ngai lu hi lo le tu nia KSO in pan ala super 60 ti mangcha project ananei na chunga jong hi
koi tabang hi chiwa hi sponsor bol nom a uma hi le lim a hi zingi ti zong hi KSO ho a kona thulut mu a hi in tunia hi mipi hon zong igam inam kangai lu a hi lo la KSO hon hi chitobang project anei na ho wa super 60 a hi kenzong mi khat soning a hi lo la kenzong charity bowling kenzong ki thopi na hi za to inge iti wa hi le KSO General Headquarter ho to iki head to wa hita cho e hon zong pan ila jing the wa hi ti chu iga phon do kin no hin tin aban kit na hi a hi la ko tu hon tu le tu din mun hi het no a hin kam po pi gam kai sunga Sadar Hills pumpi a hi tu le tu a hi soplai ho zo se hi cut off ki ball a hi ta in nga khat langa zong hung lu thailo e ho langa ko na zong ga soplai na ding ho lampi ho zo se zong hi melong ho le tangkhul ho ki tho a chu abana hi atin tan jeng a hin hi chi atin tan na chungu wa hi in nampin i chan ham khat khan thei chan hi ki khang a hi ta in a hin la tu ni chan ge a hi ama ho hin ei noi si dan a hi la vai le nga ei ki chawe ti to banga hi thu lungel khat ne ya mun tina check post ho a hi highway ho a hi check post asimu wa hi ta chu private gari hi hen a hi lo la commercial gari hi hen kuki cha te a dinga ni le cha ki pollute thailo ding ti a phat chenga phate ta a hi ta chu legal ta to banga hi illegal na hi jong le legal to banga hi na ato je wa hi ko tu in phamo asa in hi chun 27 zan pung som le ni a patna chu ki panding hi chi hi ETM khana 48 hours sunga hi chi to bang economic blockade ki bol pa hi la do lo wa hi le hi chi 48 hour phat ki pe hi ahung ki khela hi le ke hon jong to gon kai nei de wa hi ti a jong hi gi na anaboli ti ho jong hi mo a hi in pungka somli le gate sunga hi chi kampu pi highway ya melong hon aphat chenga hita kuki cha te ni le cha ding hung ki po ho lampia tinwa ahin po ho jong hita chu anasu sit pi wa a lampi atin jing na chungwa hi ko tu in phamo asa in hi chi highway hi 48 hours sunga agang theilam pe na normal ta hung ki hon kit lawa hi le ke hon jong pan ka hin la de wa hi tai ti a hi pungka somli le get sung te pi na na bolowe ti jong chu mu a hi in ko tu medical department hon jong hi chi to bang ma chu condemnation press khat a hin bolovin tu ni chan ge ya kuki CHATEN 2023 apatna gal kanane yovin meitei to ka ki boyvin ahin la tu ni chan ge ya meitei gam sunga ne le cha lut ding ho jong hi I ma cha ke hon kana kham tan naw a hi lawai le mihim khat hi na zalin ne le cha chung changa I ma cha boina kana sim povin free ta kana hleisa vin ahin la tu ni a melong hon hi chito banga to gon aneiwa kuki CHATE ne le cha ho a kha tan pi wa muntina pos akisimuwa kuki CHATE ne le cha ho kha tan ne dinga to gon ala na chunguwa ko tu medical team in phamo akisa in tua jong hi gam sunga natna veisit na za chom chom ahung oma hi zong le hi chi ho a lo le ai ho zong akil hasam tan hi chi to banga Kacha Naga hon pan ala wa national highway ho akha na chungwa hi pungka somli le gate sunga athil bol ho adal ha deu pungka somli le gate sunga phat ki pe ho sunga hi chi to bang to gon hi asut job jingwa hi le ke hon zong hi ale thu na ka bol di wa hi ti a jong hi thu phon an bol ki no vi ti jong chu mo ai ki le na hi ngaban le tu a hi ei ho nam sunga thinglang MLA ho hi ivet na hi le angol da na hi akimu in tu a jong hi pan alawin MLA thinglang MLA ho hin tu a jong hi ki ho na khat anei ki novin Manipur gam kai sunga thinglang district som sunga hi autonomous district council
autonomous district council function na dinga hi lekha thot ana boluvin hi chi hi CM pa hi nga lekha na thot no vi ti zong hi mu ahin la hi chi hi hill autonomous council committee in thuthu na ananei ho hi masanga pa na Manipur government le Indian government a kona implement ana umsa hi in anaki koisa ahin la hi chi ho hi a function lo to banga hi ana uma boina ahong ke pa til 2023 a jong chu birin in ana sei chu a hi le a ball hill anaki het cho a ball hill aki het ne katina chu thinglang gam kai sunga ADC ki koiso ke ai wanga hi chi ADC ho hi thinglang gam sunga chu amina a koyo a hi in a function lo hi cho function lo ADC a kona sumhung lut ding ho zo se jong phai cham hon akini chai cho me te hon akini chai wa thinglanga I macha kilem lo na ti ho hi ana lo a hi ai hi chi ho hi Bririn in akihe na 2023 ihung boy til wachu aman ana sei chu autonomous greater zong ahin hap chu greater ahin hap ma greater autonomous district na simpi na wingi chamna sim taute ti a ana sei ahin la kuki chaten hi chi chu ka dei pove greater ti mei ki hap wa nga chu I macha aki helding ampon Tuni ahi kuki chaten ka deyu chu separate administration atuma ki vai hop na kei ho government ka kisim do theina diu atuma ki vai hop na khat ka dei ta ve ti a chu anaki panga hi chaho chu anaki la lo a hi na hin la tu a hi MLA thinglanga MLA melong lang ho hi hen a hi lo vai le tanghul lang hi hen ei ho kukinam sungje nga jong MLA phabep to hin anaki thowa hita chu ADC function kit na dinga hi lekha anaji win hi chiwa district som ho chu hoilai hamti aile Tamenglong autonomous district council sa ding ani na achu ukhur autonomous district council sa ding Chandil autonomous district council sa ding ngaban le Senapati autonomous district council ding None autonomous district council ding Churchanpur autonomous district council ding Sadar Hills autonomous district council ding aban le Tingnopal autonomous district council ding Kamjong district kit ding aban la phelzol hi chi ho se hi autonomous district council dinga hi tipna ana bolovi ti ahin la hi chi ho hi ana sa hi chu ai wa nga chu phateta function lo je ai kuki thinglang mi hon phateta ki mang theilo ahin meite hon amina ana koywa iza kai sanction hung ho zo se phai chama he ani achayu ahin hi chi ho hi ama hon jong a bol khelu hi iza kai a het sa a bol a hi ji chun birin in boy tila chu greater ahin ha ma greater autonomous district council kila ta ventia ahin phone ahi wanga chu e hon hi chi ho hi niau ki sata na tunia niau ki sa a hi chi sa nga chu UT ka dei ta ve union territory atuma ki vai po na khat ni pivin union territory ke hilovin separate administration jong atuma ka dei ve ti chu ni thu mo ahin la inam sungwa lam kai ho ama ho phat chum na ding ahi la wa hi le hita hi ya sa ho po hi cho po wa hi demand e bol pau hi phamo ki sai kuki chaten jong boina in nei ti lova patna rally ichi wa hlang isamova mai ngei ta hlang isamova ahi wang ina Lhangsap mu chu ipiam tele meitei repis na ahi lawaile tanghul hon mi hi zat ei that novin ei to charovin ei sugen thevin hi chi to banga ei bol veti ho po hi ina Lhangsap wa play card ho po ki choi wa birin sak thu ti ho po hi cho in Lhangsap mu cho ai wanga kuki chaten I dei chu hi chi chu hilo chu tu ni a kuki chaten I dei ingai pen chu ipiham tel kuki chaten KUKILAND ka dei ta ve ti hi ahin la tu ni chan ge a I rally na ho wa hi koi macha an sam ngam jong lo a sei ngam jong lo a dukan maya
KUKILAND ti a Manipur sumanga KUKILAND a hiel ngam zong koi ma ki nai lo a hi in Ahin la Tuni a chapu he zangin hi chi Saikul gam kai langa hi dolai thabi ti na a hi meitei ho hungnung chen lut theina dinga buffer zone hin kho kala kuki cha te gam sunga meitei ho resettlement hin bol dinga to gon a hin bol ta ji win phamo ka sawi kuki cha te again thei a ha sa izan ham khat ka umovin a hin la hi chi ho ding ngai to lova Tuni a si nei na lang nei na a government in vai a ho ma meitei ho a hin chen lut sa go nova kuki cha te gen thei ha sata hosa ho Tuni chan ge a I ma cha ki bol pi lova kei ho resettlement ding ngai to lovin meitei ho ding bo ngai to in na na tong ve hi chi hi kei ho kuki cha ten ka dei po vin kuki ten kuki gam ka dei ta vi ti a chu an Lhangsap movin lam len zon ho jong an nei vin government pa na to ho zo si jong chu an tingu vi ti ho jong hi mu a hi in hi chi chung changa Saikul gam kai sunga pan hin la a igam inam dinga tha hin je a o hin su a lam zo na hong pang ho zo si pathenin phathei bu han ti jong chu iga sei phong kit no hin tin tu le tu a jong hi mei te ho hin aphat chenga planning asimova igam sungwa hung chen lu theina ding le buffer zone su mang na dinga hi to gon amazing wa hi in kanam mi te ho khangu hitin tua apana hi kicha ding I macha lo hi kuki cha ten idei chu ipiham tel Manipur ka dei ta po vin Manipur khiala chu kei ho KUKILAND ne pe vin ti hi I thu mu a hin thil hi appoint chat na chu tin thil hi direct a sei le han Tuni a igam sung inam sung ha sat na hi chi chan ge hi lung lo ding a hi indirect ngai sei vin Manipur su mang ding ki cha a igam sung inam sunga I thum pen KUKILAND na sanjong sam ngam lo le ji ngam lo wa I pau hi igela hi le nam lam kai ha sabji a hi lo le mi pi hon pan phatita ila lo jiwa hi chito bang hi thilso a hi ti hi iga phondo hin tin Tuni a Saikul hanga kuki nam mi pi ten hi chito banga hlang asap ngam ta awa hi le muntina kuki cha te zo sin jong igam sung inam sunga I signboard I in mai I in koma KUKILAND ita chu asepoi ka tinomen hi Tuni a jong hi igam sung inam sunga meitei min ki ji hole meitei alphabet ki ji ho jong sumang hitin igam sung inam sunga chu KUKILAND phateta ki ji lew han hi chi hi phat hung chalin tin ahi na ding dol ta hung hi ding ahi ahin la hi che ho jong chu sumangam lova Tuni a ei hon separate administration ka dei ve atuma ka ki vai pu no mu veti a amin cha jing jong ki seingam lova movement inei wa hil inam sunga ikiphin naw inam sungin demand ki bol ho jong imu lo de wa hi chi mu theina dinga chu ei hon Manipur isu mangwa Manipur mona chu ipi idei ham hi che pa chu ita do ngai hi chu ita do lo lai si wa chu igam inamin izanin ke peng han lang pan ki la jong le I macha a umji umloading a meaning umloading a hi in Tuni a kuki cha ten aki Deipen aki tup pen chu ipiham hi chipa chu jangke a sei hitin ngam pela din piu te ti chu kanami te ho hinga kain tep thein tin Tuni kuki news mang cha a holim na in bol the ho le thil dan ho hil chet na hin bol the ho hi chi chan chu in tin Tuni kuki news in be a hin ngai ho zo si na chung chi ubin ka ki pa in bon cha win pathinin phat thei na bo jing taw han